I keia manawa e kamailio ana kako e pili ana I ka posu pohate o e hoi ka phosphate hoi. Hiki no ke loa ka bone meal, yeah, and that's a organic source of phosphorus, yeah, phosphate. Oia ka umea I ho'ohana aku nei. Ane pau kia eke, ano leila wa ku'ai wau I kia mea. This is called rock phosphate, yeah. That's pure phosphate. So ke kanu oi ke loa na mea kanu o hi alomi maka poho mea kanu, yeah. Ke kanu oi I ke la mea I loko o ka mala, yeah. E eli ana oi ka lua, yeah. E kau ana oi kia posu pohate I loko o ke la lua ma mua o ke kau ana I ka mea kanu ma leila. Maika I no ka posu pohate no ka ulu ana o na aa o ka mea kanu. Yeah? I kaika na aa I kaika ana ka mea kanu holo o koa. Ano leila, he mea nui ko ho'okomo ana I kia mea ma loko o ka lepo ma mua o ke kau ana I ka mea kanu ma leila. Ai hau oli ana oia, ai ulu ana ka mea kanu me ka mai kai. Mo leila, noki aha e ulu nei na squash e like me ke la e kumu puhi. Oh no.